Shillong sha Kolkata na Guwahati sha Dhaka na Shillong sha Kolkata na Guwahati sha Dhaka Hadin Sansnam Nadu belasdang ringdor ya ke film Dhaka Escape ke film kasih kebelawan ringdor ha Bangladesh menta ki pajba kabri hanyu trap ken sayu ino ya kene ke film ha Biju Cinema Shillong hadin baki dikhot ke Central Board of Film Certification Regional Office na Guwahati bat kumjuru na headquarter ha Mumbai pila dep ban bichar bnia kidikot ke CBFC na Guwahati bat Mumbai kila syong bichar palat dreusngi ya ke film Dhaka Escape nomor kedai ke film kelbuan ringdor na Bangladesh nama lej ban apply ha ke arpin terik mentau benai Jemang balayo ya ke snot pat ha ke live terik Jemang arjar pusau katba kiwe ki film pat tanghak bo arsngi layo bet ke snot ya ke film Dhaka Escape laat da upira do todong Nadia Simli Mercy Solomar kebedai ke samla kasi na Bangladesh nangta usirjrang marak John Pilpde David Karkongor Jocelyn Shangpriang bat kiwede katba uteng shop bat puron kibla syakot saubaha kajing ruai Shillong Shadhaka kilong ba amesing kurba Shirlin Khongwar Risha Mensong ringkat derpengut kinong syat senran kumban syupin kan mau as dang ban le audition ya ke film Dhaka Escape hau benai Jemang arja ke kendai balas dang ban ringdur nengkong hau benai opera arja ke kendai hadin ketapat lawan pai na Bangladesh asakut no namar kanjing penthot ke kelam COVID-19 ke film Dhaka Escape kan sayo ban peni Biju Cinema hadu benai Oktober arjar pusau nomor kiba upline lipa kidan hadu Southly kiba de film kasi kibla yo sernot nadu usnam ajar pulai kumsi bentaban panjing kersan nak pajba haba ke film Dhaka Escape kala yang lain Biju Cinema ke film Dhaka Escape kan sepenlong kan pelong biang ya ke fifth kasi dancing and singing competition ajar pusau kebansa ai ke jing pembana nadu penajun kumta la kerpat ki pajba iki sama hoy ki hap ki baret lagi kwa ban sim mentah kene ke fifth kasi dancing and singing competition ke prize ke bahe kila ban sim mentah batkin sa abait hau ban jon ban sa perbena kumjuru lengba kene ke fifth kasi dancing and jit you supporting actor supporting actress kinong chat sendan kinong ruai bat kumjuru ki ak side hakne ke film and sajit naman taban ak hakla film temai kebai kerteng Lion India keban senderek bat shooting da ukiki garot ya kena ke film Lion India lapan kra ban kran no hakatin kasi bat hakatin SMS ban pen i haslong bat kumjuru ban pen i hajala asam kumta pajba kibakwa ban shimata kin sa abet temang hau ban jun endala penbana kenang bakin tip yaki jing batai baro Guwahati tentang lepas Guwahati balik sim ya ke sertifikat ia ke film Dhaka Escape ke film kasi ke belada one shooting sa Bangladesh batangnya Guwahati adin Rusnam kadinga ganti mentak sini layak lepas Guwahati balik sim ya ke sernot na ke sertifikat na ke Central Board of Film Certificate yang nan sor Guwahati na kamta ban yo ban apply no Biju Cinema ni het kam baru kipba jong kajala Meghalaya kila ability iya kene ke film kasi ke balwan shoot sa Bangladesh kamta me hak tu kisnong kasi kebat kipba ken sigi iki kasi ha Bangladesh kuble pi baru kipba ki baju kersan ya ke channel ke jongi midan mentahang me ha Guwahati kayak gini ke deka kahli para kahap aka kentai kahli para kepada Guwahati kebalik ya ke CBFC kan ba asal ke film Central Board of Film Certificate ti ngidan hang tahang ne ha Guwahati menta ka kasit na khyar su pengat menta ka pengat namar ba dan slap ni teman tapi ya tu yang ni iwan ban le yu ne menta ka sngi ngiwan hang ni ha ke bawan
sim ya ka certificate jong kanika film Dhaka Escape. Dhaka Escape. Kabansa penino ken hapo biju dang apply menta. Setenat ya ke film Dhaka Escape mo. La rius nem ke film Dhaka Escape na dus nem ada ka kendai Shokobit. Ila shoot nongkong ya ke film Dhaka Escape harus disebar. Hang tak upur ni shoot upar selong. Tengi tu upur ni la setenat lawan lang ya aktris na Bangladesh ro. Dia kena ke film la ko in am ta. Te labon hi batrang namar ba labon hi ke bakwa ban yi namar ba. Ka jirwa klaya menta na do. Ha nasulong sa Kolkata berang sudah pelaksan. Tekatur kala hit kala itanat ha. Tabon hi pai ba ulaya kmi lenti namar ba. Ya kini ke film la ya shoot na do sam arja kendai. Ya la selam kan. Hai, te ka tu jirwa phi nasulong sa Kolkata ka tu kedon na Goti na selong sa Goti Kolkata hantu dan jong ba amazing Sherilyn Mantajan Risha jong ba Fira Nadia Rodon Nadia mtala kelasong shit tu gejerai temen ta upai ba abon balai akwa hiban i ka film Dhaka Escape kamut mas mi nang neng halit bu ya ka certificate ha biju semua ha ngini du ngai baki pa kila up community ka film ka balawan shoot ha Bangladesh ha Dhaka ka ba Fira ban Inadia ila Bangladesh bat kum juru hang ne sergoti ru pini ikum no Inadia i poi bat akhane ha goti bat kuno i Fira poi hang ne bizi kene ka khana kalong ka jisneng ya ki samla hakane ka jok bamenta dia ngina batai bakane ka film kin si ha video cinema dia ka poster rong supply no ya ka trailer rong supply no Trang yang lain sekenal teli ki film habiju. Habiju dan dakum no sawe arlai santeli gidan. Santeli mut lagu no mut Oktober lah yo pergi. Oktober la yo bihi ha. La yo Oktober mula yo ba. Tinggi scam bar ki ba. Kila community ke film Dhaka Escape. Kemut escape kemut la alek platinum kan. Platinum ha. Platinum kan. Te Piru pidai we producer film ayo film mai. Film mai jong ngamenta ke ba ansa kaban sayo no i ka CBFC ke nang ni nagoti ketika Satar mah, sebang atau satar. Kini kami lenti bangin yo pelai pada seduk gimana Oktober, November mentai, kami lenti. Hantuk satar mana mana pak? Hantu agjong Sherilyn, Arman, Miki, nonta David Khargungar. Hoi. Kia don katukan ni kita kampau, kita don katu ni. Oh, setenat yang jelas satar labun malah pelai. Hoi kita don arteli kejerai jong satar keba kaduk in supply syaban yo ika tarik in supply ika kejerai. Kepala Roy do Arman. Ban akbat 1 million. Hai, 1 million ruan pat ndet ento hai. Setenat ya taka kubur jepi. Kibor ka film jepi satar bahkan depno. Kermen jong hero kermen Dhaka Escape mah kebala ben kermen baga Dhaka Escape kan long ba mentang ila yo ya ka sedikit ke bang la bat peni. Ha biju cinema bat sakalang kare kasing peni. Mo film Dhaka Escape. Nama ka kerting rumah katung ka kerting tingin ja kunta hagen. Hanya gotir kan peni. Oh gotir mo dayo lat lagi peni. Hai, te khamtam nomor bahasa Dhaka yo lesek mu. No kasing ni wan Bangladesh. Ha, ki kasing wan Bangladesh. Peni nastoro. Kipalba kisi i ki kasih Bangladesh. Ni sukumen ba kajai mererit pat jongi henrengi tu baki bun bagi kasih Bangladesh. Belamba kajai arab ki kasih ai kublai pi. Lembaga nega news, lembaga nega video ngi ai kublai pi ki pejba kasih bahasa Bangladesh. Ngim yo kedu shoot pi. Hadil bingin lawan pai Bangladesh. But lada pidon kalat awan kiu shalong pun pejak ke film Dhaka Escape. Pini iru ila de. Pizui ila de ha Bangladesh ha video cinema mo. Malah shoot tu mah. La ringdor sana setisa po Dakar tu mah. Kedai. Dia ngingis kamba. Hang ni jawai badabir piong badabir donlang ni ha Dhaka Escape bro. Oh donlang ni mah. Donlang dah ni ro. Gang gibun ha. Kila bun man ki pat donlang kajang bro. Nang ha ban badabir hai. Tikinong ruai do kila bun kinong shot ro kila bun tu. Kadirai berkong boy shot boy kita nombor sedrang ko. Oh makin tunum betul. Ha. Kinong. Sedrang don ko biang ha. Nama pelak nadu arja arpoi ko tu mah. Ya. Arja arpoi mulur pi. Dan Covid ibru bro kila. Kila lag ha makin pet no tinggi scam ba. Kena ke film Dhaka Escape keba. Ai kerteng parang nomor baleng ai kerteng parang nomor bang licut sa Bangladesh. Di saguting hap ai mo kibru sa itu. Ai kasih mo. Mana nasional shoot ta. Dia ngikit man ba ka Central Board of Film Certificate ka ba kadon ke headquarters ka Mumbai ke kita screen bah ngit screen sa yon certificate ngin sa penino ha video cinema tim dan issue try kitbok iya ka kitbok makliang mah satar te Dhaka Escape bro ngin sa hawa kadu ka certificate ka bangila iyo nang ne ka certificate basisa ka David na video cinema ka ba kipajba akin sa ai leno ka certificate jungi lada klem ke ai certificate gibru hapo biju long
Kasarbikat mereka kalau baik ba full house kan. Full house. Kejing kersan tu pajak. Apa biju. Full house kan juga kadang jikersan. Kasarbikat nang ne kalau baik tang ban yor buah biju. Andre kasarbikat jung kipai ba baro kadai baik. Keban pencong shit kan, keban pencong shit ba kadai kasarbikat ke ba upai ba wan pej je ka film Dhaka escape apa biju nama hol. Raka berkiwi de ki hol hajantia, hajantia, hajawai. Barohi. South west north east. No. Ya, mentang la yo tin ngit scam ba ki pajba kin sayu is ki aktor aktris kin sabatai ya kan ka film. Ngingi ni chuan tang serbikat ni tama. Indam laan batai. Kulih sibun. Sa hisen. Kulih sibun. National Kolkata na Guwahati siya Dhaka Pin yo shibun ki jing